kuwa kane tariki 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Ndizera ko mutwumva neza cyane aho mwibereye mu mirimo itandukanye. Mwese mbifurije igitondo cy'umugisha kabisa. Nje tugiye kubana ni ya nshuti yanyu mwisanzwe yakadasohoka, nitwa Elia Meshake. Tugiye kubana mu ncamake z'amakuru y'imikino, ariko by'umwihariko muri UEFA Champions League tubabwira bimwe mu byaranze iyi mikino kabisa. Reka dufate akaruko maze twamaze tuze tugaruka twanzika kabisa. Channel ya Amazon Media Rwanda ni imwe muri channel nziza cyane buri wese yakifuza kujya hakareba amakuru atandukanye yifuza, kandi ni channel itagira ibihuha, nta bihuha biyirangwamo. Ni channel buri wese ugiyeho rwose arangira abandi, apana bya bindi ngo ese bavuza amakuru atari oya. Ni impamo, bavuga amakuru y'impamo, ifite abanyamakuru beza cyane. Abanyamakuru bayikorera rwose ni abanyamakuru b'intararibonye. Cyo twabifuriza ni ugukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ni channel erega tuba tubakeneye nk'inshuti zacu. Ese mwebwe ntabwo mwifuza kuba inshuti zacu? Tuba tubakeneye, mukande subscribe, comment and share, rwose mudushyigikire. Mukomeze muze tubane rwose. Dore nko ku rubuga rwa YouTube ndabona hari abantu badushyigikiye. Dore nk'uyu witwa Cyuzuzo Aime Queen yanditse ngo mukomerezaho, turabakunda cyane rwose. Mukomeze, natwe turabakunda cyane, muri inshuti zacu. Okay, twanzika n'amakuru yacu. Twizere ko mukiduteza amatwi kabisa, ntabwo dutinzamo. Byari kuwa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Byari ku isaha ya saa 12:45, aho ikipe ya Barcelona yari yakiriye Olympiacos mu Gereki. Barcelona irimo ibibazo by'imvune bitayoroheye kabisa, yakinishije abana bo muri academy, ariko nabo bayifasha kwitwara neza, batsinda ikipe ya Olympiacos ibitego 6-1 bitaherukaga ku ikipe ya Barcelona. Ndagira ngo mbibutse ko byaherukaga kera, aho kera cyane kabisa, niba nibuka neza 2017 na 2018, aho yatsinze Paris Saint-Germain ibitego 6 ikoze remontada. Ngo ku mukino wa mbere yatsinzwe ibitego 4-0. Firmino Lopez yatsinze igitego ku munota wa 7 hakiri kare cyane, cya mbere kabisa. Aragaruka atsinda igitego cya kabiri ku munota 39 kuri pass ya Fernandes, Academy graduate cyane nababwiraga. Cyo cya mbere cyarangiye ari ibitego 2-0. Bakigaruka neza cyane mu cyo cya kabiri ku munota 54, Olympiacos nibwo yishyuye igitego cyatsinzwe na El Kabi kuri penalty ku munota 54, maze iba ikojeje hagati mu ntozi, maze Barcelona n'uburakari bwinshi cyane. Lamine Yamal ku munota 68 atsinda igitego kuri penalty cya gatatu. Marcus Rashford uri gufasha Barcelona muri ibi bihe by'imvune yibereyemo kabisa, atsinda igitego cya 4 ku munota 74, maze Firmino Lopez wari umeze neza muri iyi match kabisa, wari umeze neza, atsinda igitego cya 5 ku munota wa 76, ari nacyo gitego cye cya gatatu ubwo yatsinzemo hat-trick muri uyu mukino. Marcus Rashford nawe yaragarutse ku minota 79 nyuma y'iminota 3, atsinda igitego cya 6 ari nacyo cya kabiri kiwe kabisa, maze match irangira ityo ari 6-1. Tunyaruka twihuta cyane, ariko mukomeza kudukurikira kabisa, mukomeza gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byacu byiza cyane. Irandani kwa Mikel Arteta ibintu bikomeje kuba byiza cyane, nyuma yo gutsinda ejo bundi igitego 1-0. nanone yafashe
Atletico Madrid izwiho kudefanda cyane kabisa, n'umutoza wayo uzwiho kudefanda, uyu munyargentine azwiho kudefanda, ariko Arteta yaramufasha mu kubita ibitego 4-4 yamukubise ibitego 4-4. Nyamara mu gice cya mbere yarabanje kwihagararaho banganya 0-0, ariko bagarutse ku munota wa 57 mu gice cya kabiri, Magalhaes Arsenal ariko ishoboye gutsinda iyi mipira y'imiterekano. Cyane imwe mu ikipe zigoranye, ifite umutoza mwiza usigaye ubigisha gutera iyi mipira y'imiterekano no kuyitsinda. Kuri pass kufra itewe neza cyane ya Declan Rice, Magalhaes aterekamo igitego cya mbere ku munota wa 57, maze Gabriel Martinelli, bose banya Brazil bari bitwaye neza. Gabriel Martinelli nawe yatetsemo igitego cya kabiri ku munota wa 64, wagira ngo Magalhaes yari afunguye amarembo y'izamu. Rwose bari badefanze Atletico, ariko Magalhaes wagira afunguye inzira. Victor Gyökeres yasubije abari bamaze igihe bamwita flop, bavuga ko yahombeye ikipe Arsenal. Yatsinze igitego cya gatatu nawe ku munota wa 67 kuri pass ya Eberechi Eze. Victor Gyökeres yaragarutse ku munota wa 70 nyuma y'iminota 3 atsinda igitego cya kane, maze match irangira icyari 4-0. Umutoza wa Atletico abajijwe n'itangazamakuru avuga ko yahuye n'ikipe ikomeye ifite n'umutoza mwiza, bityo byamugoye kwitwara neza. Tunyaruka ku yindi match, ku yindi mikino, nuko Bayer Leverkusen yari yakiriye ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain irimo idefanda igikombe yatwaye cya mbere, irayifata iyitsinda ibitego 7-2 ntabwo nibeshye. Ibitego 7-2 kabisa, yari match ziryoshye cyane zirimo ibitego byinshi cyane. Dortmund nayo yari yagiye gutsindira Copenhagen ku kibuga cyayo ibitego 4-2, ari nako Newcastle United nayo ifata Benfica itsinda 3-0. PSV Eindhoven nayo yatsinze Napoli ibitego 6.